Askiki pantaknitaki kunhamaskaptasa si churu tokek fútbol toketa kamya tiawina kawuthi. Masuro Primera División de Bolivia, torneo clausura yantawinja 15 natawina kawuthi hawaii. Independiente Petrolero tamaja ma golaro 10 tongertaman puraptawayi. Nair golak 10 tongertamataki purinja. Kunateja Luciano Ursino hupao pakaltun kamayan katar gol jantanja. Bukan biru sakim sakaltun kapusin kataroja Leonel Buter hupao Independiente Petrolero tamata gol jantanja. Bukan masinja Independiente Petrolero tamaja tun kasoktan puntunisaja tungki chakan kiwa. Uka 10 tongertamaja 15 tun kapeskan puntunisaja nair chakan kaskakiwa. Ukamana kiwa Universitario de Vinto tamaja ma golan Atlético Palmaflor taman puraptawayi. Nadir golaja Universitario de Vinto tamataki purinja. Kunateja Luis Ali hupao pescatun kakimsakal kolkatar gol jantanja. Ukan pirusan nia tukui kasanantaweja ya tunka katanakat pesca katam jatataroja Maximiliano Gómez hupao Palmaflor tamatak gol jantanja. Uka masinja Universitario de Vinto tamaja tunka puntunisaja kep kiwa. Ukat Atlético Palmaflor tamaja tunka kimsakal kon puntunisaja kimsakal kor chakan karakiwa. Ukat Real Tomayapo tamaja ma golaro Universitario de Sucre taman puraptawayi. Nias patun kapayan kataroja Dostin Maldonado hupao Real Tomayapo tamatak gol jantanja. Ukan pirusa Carlos Ardiana Espinola hupao pakaltun kapeskan kata Universitario de Sucre tamatak gol jantarakinja. Uka masinja Real Tomayapo tamaja tunka soktan puntunisaja tunka mayiri chakan kiwa. Ukat Universitario de Sucre tamaja tunka peskan puntunisaja tunka kimchi chakan karakiwa. Si churuk kim sana tawina kawut hani. Nair alantawak kim chakaipiru kaltani. Guabira tamaja Real Santa Cruz tamampiwa Estadio Gilberto Parada tokenan antaskani. Ukat pakalk arum chikataniroja Blooming tamaja Nacional Potosí tamampiwa Estadio Ramón Tawich Aguilera tokenan antaskani. Ukamarakiwa Pachua Pacharoja Bolívar tamaja Always Yati tamampiwa Estadio Hernando Siles tokenan antaskani. Masuk Europa token hawal kauntet tamanakano anat oyapje. Nia la liga yang tawin Real Madrid tamaja pagol mayarua Betis tamara tiptawayi. Ukat Real Sociedad tamaja ma golaro Atlético de Madrid tamam puraptawayi. Sevilla tamaja kimsa gol chusero Barcelona tamam atipkayasiwayi. Premier League yang tawin Everton tamaja chusero Liverpool tamam puraptawayi. Aston Villa tamaja ma golaro Manchester City tamam puraptawayi. Chelsea tamaja pagol mayarua West Ham tamar atiptawayi. Tottenham tamaja pagol mayarua Fulham tamar atipawayi. Serie A yang tawin Fiorentina tamaja ma golaro Juventus tamam puraptawayi. Milan tamaja kimsa gol payarua Inter de Milan tamar atipawayi. Bundesliga yang tawin Union Berlin tamaja ma golaro Bayern Munich tamam puraptawayi. League 1 yang tawin Auxerre tamaja pagol chusero Olympique Marsella tamam patipkayasiwayi. Nantes tamaja kimsa gol chusero PSG tamam patipkayasiwayi. Hichur alantawin nakatunya kipanyani. Kunateja Europa token pautet tamanakawan tapjani. Kunateja Premier League yang tawin tun kamayan alwa chikataniroja Manchester United tamaja Arsenal tamampiwa Estadio Old Trafford token anataskani. Uka kiu hilat kuyakanaka yakor kama mahach aruntawi takanitaki.